Chaliba October Thagi Tang Tara Amadi Taraga Mathoida, Hangang Police Station ki Manung Chanba, Luang Sangbamay Lekai de Liba, Leiramle Loken Sing Sai Kuntraga Taret, Apoka El Gunesur Singi, Yumgi Akoibada wall fencing cousin Bada, Lebak Tobada, Second World War Matamgi, Pokhaihankhre, UXO bomb Puna, Umpulenunda, leiramle Hari. Police ki Fango Paugi Matung in October Tang Taragi, the Mitung Matung, Pungan York Tarakwa, Tuida, wall fencing ki Bim Hainabat, Lebak Tobada, UXO bomb Tara. Hana recover toke. Matangi Dumita Sumakata, Lebak Tokai, Duna Yangubada, UXO bomb Yankei Mukleram Kibin Heidi. Bomb Singadu Manipuri Police Bomb Detection and Disposal Squad BDDSK, researchers Timna, Asway Angam Tokana Bakupna Yexalabatunda, Numitumba Matung, Punganiga Minute Yankei Tapu Matamda, Punna, Bomb Humpodu, Hangang Sing the Puduna can be section Torangi Marakta disposed of Rehaina, Paus Namakatari.